Pošto sam živio daleko od roditelja, morao sam svaki drugi dan dolaziti u posjetu zbog toga što je majka imala strašne noćne more. Doktori su rekli da je nju nešto strašno prestrašilo, a uzroci su toga noćne more. Odlučio sam ovaj dan da prespavam kod njih. Mislio sam da će majici biti bolje. Samo par trenutak, čim sam sklopio oči i zaspao, čuo se vrisak iz sobe moje majke. Potrčao sam prema sobi, otvorio vrata, a majka je govorila crvene oči, crvene oči. To me nije iznenadilo, jer mi otac rekao da to spominje otkad je dobila noćne more. Iduće jutro, otac i ja išli smo u trgovinu da kupimo nešto za jelo, a majku smo ostavili vani na balkonu. Na putu do trgovine, otac mi je pričao o majci i rekao je da majkine noćne more su započele otkad je čuvala susjedovog psa. Majka je rekla ocu da je to demonski pas i kogod da ga čuva ili se igra sa njime, bude ga pas svaku noć posjećivao, ali u demonskom obliku. Otac naravno to nije povjerovao, ali nakon majčinih noćnih mora počinje lagano u to vjerovati. Stigli smo do trgovine. Išli smo kupiti nešto za jelo. Poslije kupnje u trgovini krenuli smo prema kući. Otac mi je rekao da majka nipošto ne smije da vidi psa, jer navodno sva pobijeli i bude paralizovana. Stigli smo kući, zvali smo majku, ali nije se odazivala. Čuli smo samo s balkona riječi crvene oči, crvene oči. Otac i ja znali smo šta se dešava i pojurili smo na kat. Izašli smo na balkon, a majka je sjedila i gledala u susjedovo dvorište. Kad smo pogledali tamo gdje je i ona gledala, vidjeli smo kako gleda u susjedovog psa. Počeli smo je buditi da ne bi ostala paralizovana do kraja života. Uspjeli smo je probuditi. Otac ju je otpratio do njezine sobe, a ja sam ponovo pogledao tog psa. Bio je to najobičniji njemački ovčar i koliko sam vidio, bio je dosta razigran. Otišao sam zatim do majke i bio s njome cijelo popodne. Kada je došla noć, smjestio sam je u krevet i čekao sam dok nije zaspala, a zatim sam i ja otišao spavati. Taman sam zaspao kada me je opet probudio vrisak. Skočio sam od straha, neka jeza mi je prošla kroz kičmu. Opet sam potrčao do mamine sobe, a ona je gledala naprijed i govorila: pas, crvene oči, crvene oči. Počeo sam je buditi, a kada se probudila rekla je: bio je tu, ispred mene. Zatim je ponovno zaspala. Idući jutro odlučio sam otići do susjeda da bolje vidim tog psa. Došao sam kod susjeda, pitao sam ga jel bi mogao da se poigram s psom. Nije imao ništa protiv. Igrao sam sa psom 2 sata, nije bio ni strašan, niti je imao crvene oči. Za par minuta sam krenuo kući. Brzo je došla i noć. Krenuo sam prema svojoj sobi. Kada sam začuo iz susjedne sobe lavež psa, nečije teranje, krenuo sam pogledati u tu sobu. Šta se dešava? Otvorio sam vrata. Sve bilo puno krvi. Tačno pored kreveta je pio tu krv, uspravne uši, dugačko tijelo, crvene boje. To je bio pas demon. Gledao sam ga dok je pio te ogromne količine krvi. Onda se okrenuo prema meni. Te njegove žarko crvene oči gledale su pravo u mene. Počeo sam da se ja paralizujem, ali na svu sreću uspio sam da pobjegnem i da se zaključam u svoju sobu. Te noći nisam spavao. Odmah rano ujutro sam išao provjeriti tu sobu, ali nije više bilo ni jedne kapljice krvi. Krenuo sam provjeriti oca i majku, još su spavali. Netko nam je kucao na vrata. Bio je to susjed. Zamolio me da mu pričuvam psa. Rekao je da mora hitno u grad, a da pas ne voli biti sam. Naravno da sam pristao, uzeo sam psa i odvegao u dnevni boravak. Pas je sjeo na tepih, a ja sam išao popraviti antenu na televizoru. Pogledao sam u televizor, ali nije bilo ničega. Čak nema ni odsjaja od sunca. Samo 2 crvene točke u sredini ekrana. Primijetio sam neku čudnu sjenu. Okrenuo sam se. Kada gleda tačno u mene, crvene oči. Crvene oči.